ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯁꯤ ꯀꯣꯃꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯗ ꯄꯨꯠ ꯑꯃ ꯀꯣꯜ ꯑꯃ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯁꯤꯗ ꯄꯨꯠ ꯑꯃ ꯀꯣꯜ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯃꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯗꯧꯕꯀꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜꯁꯤꯅ ꯑꯥꯎꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯗ ꯄꯨꯠ ꯕꯥꯏ ꯀꯣꯜ ꯕꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯨꯠ ꯁꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯜ ꯁꯦꯜ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯦꯟꯖꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯩꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯀꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯤ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯃꯤꯕ ꯃꯈꯩꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯣꯡ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯕꯇꯔꯐ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯦ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯦ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯟꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯀꯥꯒꯗꯧꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯥꯁꯤꯃꯒ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯀꯥꯗꯧꯔꯦꯒ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 10 days 20 days कंटिन्यू बुलिश मार्केट होगदौरे नत्रगा कंटिन्यू अखोगी हदि बेरिश मार्केट होगदौरेगा हायरबा अदुगुम मतमदा सिगी स्ट्रेटजी से अखोने सिनबा यानिबा को अदु मागी हायरिबा कनोसे रेंज लेगनी को अखोना बैंक निफ्टी दा लौबा मतमदा अदुम कनोगी एट द मनी दगी 500 आउट द मनी दा पुट सु कॉल सु आउट द मनी दा थो कांदा को बाय तब सेल तब लोन तबने अनिमक सेल तौरगना अखोना शॉर्ट को शॉर्ट स्ट्रेंगल है खंगनरे अदुगा बाय तौरगना लॉन्ग स्ट्रेंगल है खंगनरे को हजे अखोने लेबे स्क्रीन से लॉन्ग स्ट्रेंगल ने सिगी लॉन्ग स्ट्रेंगल से अखोना लव मतमदा मागी कनो से अखोगी मार्जिन से अदुगी मतिक पिकी को बाय अनी ने बाय गाक्तने बाय गाक्ता ओइबनिना मागी सिगी पीबम थोको प्रीमियम की अमाउंट दो खक्तने खोने पीदेसे को सी अनी से लव मतमदा 3500 खक्तने खोने दका ओइसे को अदुगा अगी मैक्सिमम लॉस अइना पीरिबे अमाउंट अदुगी 3500 तो अदु खक्तने बागी मैक्सिमम लॉस याको मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड ने करिगिनो हागदि सिस्टमागी ब्रेक इवन पॉइंट लाक्तोरी 38459 मखारमदा को मखारमदा हाइदगी मतमदा 38459 दगी मखादा कुमिबा मखैगी एगी प्रॉफिट ने को स्ट्रेटजी हम नुंगाइदु मतम दे हायरा खोगी कोरोना गुम्बदे हक्ता मार्केट से मेनमान ताबदे पुंगता ताबदो अदुम हागकनी खंगनगे सुम तागिबदो अदाय मतमदा पूरा हफ्ता 1 वीक्स की नत्र 2 वीक्स की नत्र को 3 वीक्स की का कनो से लौरगा थादु ओ थमगिबा अदुदि लुपा लिसिंग अहुमसिना मैम लौ फंगनी को होय अदुगा मथलोमदा कारगसु मागे ब्रेक इवन पॉइंट से 39740 सिदगी हेंगला कांदगी प्रॉफिट ने अदु सिगी मरक सिदा सुम लैरगदि आई लॉस ओइदिनि को अदु असिदा लैरिबा रेंज से हम चावे को 1300 मुकी सांग 1300 की सांगदे लैबा रेंज ने 1300 सिदगी 1300 सिदा माने मयाई सेंटर दे लैरे खलसी सेंटर सिदा को सोमदा हाइगला कांदना 1300 ओइदि क्या तारने 650 दगी हेंगतपा मखारोमदना 650 दगी हाइदे हो ओइदिनि अदाय मतमदा मागी प्रॉफिट तो लाके हाइबा को अदु हजे अखोइना पाइरिबा आयरन बटरफ्लाई गिसिना 400 तगी मथक्सु मखादु 400 तगी कोगी प्रॉफिट होबने अदुगा 500 तगी एगी कनो द प्रॉफिट तो खर्च आउन लापने मैक्सिमम प्रॉफिट की रेंज से संगिबने नत्रा अदुगा अनी सिगी डिफरेंस है सिगी कोगी लॉन्ग स्ट्रेंगल से सिदना मैक्सिमम प्रॉफिट से अनलिमिटेड होइबा अदुगा लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई दना मैक्सिमम प्रॉफिट से लिमिटेड होइबा को प्रॉफिट तो हम पिकना पीबा अनी सिगी डिफरेंस ने तो मैम ज्ञान ताने रिब्रो सिबो
ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯊꯔꯁꯗꯦꯒꯨꯝꯕꯗꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯣ ꯁꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯕꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯊ꯭ꯔꯁꯗꯦꯗꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯟꯃꯨꯛꯀꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯉꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ 39,000 ꯀꯣ 100ꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯀꯣ 39,100 39,100 ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯊꯛꯇ 39,000 ꯀꯣ 600ꯇ ꯀꯣꯜ ꯑꯃ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯈꯥꯗꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ 500 ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯣ 38,000 ꯀꯣ 600 ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯄꯨꯠ ꯑꯃ ꯕꯥꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯦꯟꯖꯁꯦ sini lower sih bukan ya sini belai di juga si lekan se magi break even point pi se 38,450 ma 39,750 ma ko 38,450 chumbra 38,450 ko sigi manung da ne belai lai di se swaida sidagi makharam da khara haidaraga 38,400 sidagi hendo khare ko 38,400 is swaida ne bata du se to pa mana 37,550 swaida sum chinga se okay asagi aine lawriba kano sidi out of money in the lady city sigi point ani sini ko adu market sina hai se makham na kumba ga su sidagi sigi point se sidagi hendo akan da gi profit se hauge hai bani mathalom da ka khala ga su sigi magi break even point se sidagi hendo akan da gi profit to start to ge hai bani ko adu sigi marak sida leiriba sidagi na sibau se sigi gap sidi am jame ba 1,350 मुकी सांग द लई बसी गैप से का 1,350 मुकी सांग लई बनी ना सिदगी सोम द काखल को मतम द 600 700 की सांग द कनो से लाए का 700 मुकी जोग दे अदो 700 दम लोअर से सिगी मखाम न कुम कान 700 की सांग द लाए सिगी कनो से जोग द्रिबा मखै दे की प्रॉफिट से जोर जोय दे ने को अदन अखोइना थ्रसडे खक्तंग द नत्रगा नोम खक्तंग द सिगी ट्रेड से अखोइना अप्लाई तौबदा फरक तागनी को सिति लॉन्ग ट्रेड ओइना लाक्तिनि लॉन्ग ट्रेड से सु वन डायरेक्शन दोइबा जिगजाग दम चटपन तबा खै बेस्ट ओइदि दि सिदि अखोइना 1 मंथ कुमबगी लौसिनबा को 1 मंथ कुमबगी लौसिनबा दुनि हेना बेस्ट ओइगनि आदि सब हनकी था सिमदि मार्केट से मथलो मसुम कादुबो माले गनि खलसि से आई कनो द लाके होगी मुथसि को द लाके निफ्टी 50 की चार्ट जिंग सिबो सरापम सपोज स्वाइदा सि दिल्ली जाने को दिल्ली जाने सिदा लाइगे सि कदाइ दनो जुन 2022 ngarang na hangi kanoni ko yam sang na mana sida haidri se sidagi haigalak ba hore ba market se ko sidagi haigalak ba matam sida aini khale be hanakti market se ka khalai se phanam phadana kara ani kaigino haidi ma se sidagi sigi demand zone se first time ma try tawre second se try tawre third sida mana थुगाइबा ngam kumgadi kumgare थुगाइबा ngam dana kara ga di sidadi am sangna ka ko ya be chance lei di sigi level je hengala ga di long trade am logi ga na khalak pado just example ni ko nai che long trade am logi ga na khalak ko matam sida hoji ki hai rebi hedging se 3500 mu sang ba se asigi hedging se I lowraga sida thagal lak pa yani
सिबाव यौबददी प्रॉफिट फजन लौग्रनी को नत्रा सुमाइना सिगुंबा यामना लॉन्ग ट्रेड आइदि था अमा मुकी सांग को नत्रगा वीक अनि की अहुम की मागी पूरा मार्केट की ट्रेंड सेम डायरेक्शन दा चकदबो मानबा अदुगुंबा मतमदा सिगी हेजिंग सिने हेना चाननी को मैम याको हारिबा सिगी हेजिंग सिने खोना हाइसि करमबनो हागदि लॉन्ग स्ट्रेंगल को स्ट्रेंगल हाइबने एस स्ट्रेडल नतबा को स्ट्रेंगल GLE आई होया सम जेंगन की को लॉन्ग स्ट्रेंगल सिगी लॉन्ग स्ट्रेंगल सिदा खोने लौदिसे बाय ngaktani ani mak ayong ka repeat tawge ko मैम बाय ngaktani बाय से करा दे लौदिनो आई होजि सिदा एट द मनी सिदा लेरे को एट द मनी से सिदगी 500 above हाइदे 500 से कॉल द आउटपुट ओम सकदबा पुट्टसु 500 से आउट द मनी द सकदबा को अदाइन तौरगा हाइदे स्टॉक प्राइस अनि आई एग्जांपल सिगी मतुंगिना 39600 सिदा CE द लेरनी को दुगा 38600 सिदा नखोय PE द बाय तौगनी को लॉन्ग ट्रेड नि को मैम नोमगी निनी की यारो को सिगी ट्रेड से खरा सांग थमगदो बट्रेड नि कनो से कोइना लुपा लिसिंग अहुम गसंगा मुनि नत्रा अहुम गसंगा मुसे हंदक की था से मांग असु मांग सुनुदा कैसु काइदे हंदक की था से ममसी सुन लोथोक तबदा ई थमगे गायने खल्लगा थंबा अदुम जाय कैसु काइदे का यदि होजि बैंक निफ्टी की फिल्म सो हाइपेतंग नैनरम से बसी मथांग सिदा बैंक निफ्टी बैंक से लाइरे नत्रा निफ्टी बैंक सिना लाइसे मासे मागी हाइदि ऑल टाइम हाई सिने मान टारगेट तौर इसे हजिकाल सिन नत्रा ऑल टाइम हाई से मा टारगेट तौरपनी टारगेट तौरगा मथंग का कांदा जस्ट मा जौदी जौरे ऑल टाइम हाई से अदुगा तारपनी तारगा सिदगी रिट्रेसमेंट लौरे सिगे रिट्रेसमेंट सिना क्याम सांग लौदिनो खै खंगे नत्रा अदु कगमाइना सिदा था अमगी ट्रेड से लौसिलगा थमे खलसे अदुगा मार्केट से सिदगी तारागा हजिमाना सिदा रिट्रेसमेंट लौरे इसे सिना सोय तारागदी को ओके सिसु ओइथोकपो यारिनेबा पॉसिबिलिटी सिसु वांगेबा कमाइना नो सिदा कोगी असमदा का खलगा सिदा कोगी सोल्जर म सेममे को लेफ्ट सोल्जर हाइगले हेड सेममे अदुई मतुंग सिदा मु राइट सोल्जर सेममगा तागरगा दी को कोई सिगी हेंडर पोसिदे एंट्री लोबोसानि अदुना तबदो हजि हाइगले सिदा कोई सिम लौसिलगा था अमगी थमगैना 3000 मु 4000 मु थादरगा पूरा 1 मंथ्स की 1 मंथ्स तदे 3000 फंगोय को खरि हेंगलकनी अदु मथादो थमगिबा अदु सु थोइदोना काइदे हैने खल को प्रॉफिट खादि दुम लोब दुम फंगहोनेबा तबदि लॉन्ग ट्रेड ओइगनी मरकता कीरगा थादोकपदि यारोय को क्वेश्चन हंगनिंग बलै ब्रो मैम नाम तो लेते ब्रो क्वेश्चन सर वीक सर कनोदा 3500 से वीक 3500 ने कदे एक्सपायरी ना नक्सिलागा ना अमु होंग हेलागनी नत्रा प्रीमियम तारपगी अदो खोना मंथली जेंगा दि खरा चारपो जाय येंगसा येंगसिको सर द 500 की पॉइंट डिफरेंस समझे सर अजी नक्सल की अब कनो जे प्रॉफिट लॉस से कनो प्रॉफिट की हंदर लॉस की चांग कलगा लॉस ने हंगला अदो येंगसिको सिदा आइदे कोई अत प्रैक्टिस होइना प्रैक्टिकल होइना सिदा त पाइरगा येंगसिबो कोगी कनो सिदा खोना जे येंगदि से लोंगी कनो ने स्ट्रैंगल शॉर्ट स्ट्रैंगल ले शॉर्ट स्ट्रैंगल कायदे नहीं संगिसिबो बुलिस द अदर्स द जाओगदम
long strangle se le sine bla ise ko sida hojik ka hayeng expiry oibani na 2000 khatang lei ko ado sigi expiry se first ai expiry se hane lapthu hange si bank nifty ne kano ne nifty 50 ne bank nifty on thora ke ko bank nifty ne khar nungai be hele mai move se pe le be yengu da long strangle lei re ko ado se 6 october ge jaga da ai lo ke october 20 ke 7 se lo la ai ko pra tha ma gi tha ma phadre 2 weeks 3 weeks ke October 27 ti lo bu matam da di pon da saw gre ko that kan kan bank nifty ne adu gi chuni saw rai si 33000 del chakhai 33000 ne adu ga ma gi kan si di range da yo ko gi expiry days hai expiry days yam la laptop ro ga di ai kan si range su yam la kan laptop rai ai ko masai expiry day da naksil lakpa 1 week ki da de ko na 1300 ki chang da legi ba range to hojik si da di 40900 ne aduga 37200 ne 3000 na lai jare aduga 2000 da gi 9000 da minus da 7000 na ma ko 3700 ki chang da ma gi no se lai range am laptro ado se ina mu khuji la hange hare ga di yeng chi ko asagi khoi hangnagi ba question do sida 39600 se sigi jaga dai kitang naksil halake yeng si 39400 tam lo roge som dana ani hingalo 38800 tam lo re ko sida di mai range ka mai tawe 37029 range to dum sor akoi ken ken de ko kitang di ken ba kan le long trade range nang pick up ya range na range khare ga tharo ra hodi lai se 39100 ne na 39100 se sidagi 300 minus tabu matam da 38800 tare ba 300 plus tabu da 39400 tare ba yam nang gare ba ko ado amaga hanjala se ba 200 khatang gi range da pi da si yo si asi chen sa ko hana 900 or ma 800 ta khatang handre ama se de kitang sani muki sang da handrak ba Eko. Adum naksing gadi kano tagi do ini. Yada mani da pura oiga di Straddle oiga neba. Wala sige protected returns hai minus 500 hai je kai meaning with. Kadai dano. Oh. CPU mana adle. Projected return mai kano se pt sigi matang se mai phajana khangdri ko sigi sensible na e se kari no ko hape kari haibu na jings projected return amount of profit or loss investor can anticipate receiving on an investment. Practically, yung daga di kang formula am sin daw yauri man. Yung no may yung am gipajan. Simulated long the ko. Kasi ko na kano si su may range si su 100 na buho na rin range 100 so da ko na 100 ka su masagi ay expiry days na lapi ba mo kay di kasi yam kan na handog ya di ba ko expiry day se ko na next expiry day current se na taba
ko 13 October do onthok si kamai to bi ngo 13 October do onthoe adu chu 38 ka 40 2000 muki chang de lei variance ko adu ga 6 October do onthoe 6 October do onthoe 6 October do ontho kan di ko 9 adu 1000 muki chang ne bo ji lei si variance sida ko na je khangi se kaino current week da koine lowragadi magi range se 1000 ki sang de leire next week da lowragana 2000 ki sang de leire adugi amuka mu mathangi week da lowragana 3000 mu ki sang de lai ko adi pura tha amagi lowragadi 4000 ki sang de la mani range yare ko myam ado sina long gi wari ni the sigi short the short strangle ka sina long strangle ne sina the short strangle du ne bai nam ko mu ko gi trusted numita dum low bu da masi profit se sim low gani hai se ko mamang de ai practice tawro yengare ade khoi kano da kari ba se kano da ko percent rate profit adum loi lai ko yak low bagadi profit lakte low rag thamaga ngahak lai ko adu dai di tam na profit om na show tawre ai ri basigi short strangle se sida tawdu sina sine ai hyper sida draw tawr ke ko asai gi du ga sam manana ko sa sa ko na buy tawi dana lamna ko lamna buy tawe suppose sigi jaga se lai re ko si jaga se hoje koina 39100 to ne ko hoji lai ba market ki at the money ki price to ne ko at the money ne sida ki out the money the 500 chakraga 30 ga 9600 ne ba koina buy to du na tre sidi ko sell to go dam ne sell okay somda su 30 ke 8600 500 of the money de lakpa put ko sell ani mangni sida market sina pami se kaino ekanda nangi mathata ka khala agasu ko sigi makha de xplp biba makha da kumba agasu sigi makha de xplp bani sigi line sigi makha da natraga line sigi mathakta ka khalaga xplp base pam de sigi strategy trust in misi da yarin kai market sigi manung si da leidaga si manung si da xplp yo adu nangi profit to maximum profit to phango hai okay adu itadi sigi range se koi khara chaung na leiba mathuk tai na ra adu sigi range se koi je kyam chaung na lei yeng si ko isi da image sam su leng ni ko sum yeng asai sida tawise hoje 39100 ki spot price ida 39600 CE ama sell tawre 38600 PE ama sell tawre ani se sell taw matam da engom da sang de amount se khar sawi ko 1.5 natra 1.7 som ki sang sang ni ko 1.5 to 1.7 L hai changang gani ani mak sel ngak to oi bagi ni ko chaw rei se okay sisu leveraging phang da bra hai gadi phangi ko ama khatang sel to boda khoi block amaga lising nipan mapan da changang gani ado sel ani la gadi seng na hai gadi lakh ani ga lising kun kunthra muk sang ga do bone adu ko khoi broker na leverage to bira kan da 1.5 ko L sai muk da ya bani high basic trace lobo matam da khoina lei du se maximum profit se 3500 khakta ne ko sina ina kana da khogi trace da expiry date number lobo da sum yai hai se ko maximum loss unlimited ne oja kai do bai no maximum loss unlimited hai ga khoi da sig trace low si hai se kai do bai no hangbai ai question ko samane amadu ga
sida probability se amna high oi lei ko adu magi range asaina sida draw taw matamda sidagi khogi range se khara chawba pami hagi bido sigi range ai ko sigi range se hoji kaya lei bi yengsiu si range se mana pi re se 38,550 dagina 39,700 ka 40 this is 50 higher than the 9 single 70 50 450 ka adu the 1000 am lai jare adu 300 ang lai ka 1300 ki range ne we the p this the p this 1000 and 300 ki range ne ka 1300 ki range ne adu market se side lai ring ne low re ba mathak lom da 1300 haraga di sigi points de lai ram du se mana ka khalak ko da nga ki se ka no se expiry oi ba pam de se kadai de no 30 ga 9000 adi mathak lom da ka khalak tu se 650 ka re khala se 650 chumi ka mathak lom da 650 adu ga makha lom da 650 ni adi Thursday numiki market se aina low bo sigi aina sida low re sigi mafam se low re 39100 39100 se low re se ga ka khalaga aina pam dei se kadai de no 39750 sida I expiry pi ba pam de ba 39750 gi below the makha da ka makha da expiry pi ba pam me ha somda su sigi mathak te expiry pi ba pam me sida na sagi high thraga sigi makha oi ni si ko minus to 600 ka 150 mo lok to karo dudi 450 38450 38450 gi and above sida expiry pu ha ado I loss oi ro ha ni okay aduga mayai choi sida sum chala khitang karu khitang kumba ba sum chala sum loi silaga sigi line sida loi silaga di ai ngasa gi maximum profit to ni main phangis ko sina trusted ni mege trade ni ma'am meno ina trusted da ina meno ina trusted da hare su kai gi no hare gadi magi khogi premium se ko premium se khoina premium sa thok pa hai ba malai ba adu trusted dadi loi cha thoe ko thada ina trusted ba tham ba trade lai brio okay trusted ba pra loi sim ba thamam dre sidai se jeng si mem premium se 1.7 da ngai gai se 2.0 da ngai gai se premium sa gi bai ne buloin ado premium sa gi ba se sida premium sa ba se aina se buy to bani na ingom da loss oi oidra ado seller da di masa gi aina buy ta kano da aina market entry sang matam da 428 entry sang ai khallo market loi selak pu 2.6 ta leire ado di sida aina lol ayon da phangi ba points to kya no yeng bi ko 420 ga 25 26 ti dum phangi ko adugi premium du ne ba ine lower tu seller da ko aduna sigi trade sima khoi trusted gi oina ata ine mita se lobu yai ko adu trusted khaktang do oina mem edi agi sai gi trading account da phan leiraga di dum apply to bi yai ko mai maming na khona short strangle hai ko short strangle question lai na bro ma'am oja si market stable hoy kan sanga do si se ko na market stable noi kan sanga ga ne he nungai ko adu market stable noi ba se khitang nganna pung tara daina tara makhai bogi am leibo mapan makhai dagi adum tobu ni misyo ina tra market se jar hagala magana tragano high dramaga magi volatility se yamna high oira makanda hyper lekak tor ko matam do ado ade loksil hoba ade kha thengna lowragadi premium da yam phangaroi ba
खर ngana lawragana premium khara ngana phangba yai ko ado Thursday khuding makse akhona hyper check tawraga su yengba yai ko Thursday khuding makse market ki movement se kamain tawge ko just suppose mamang ki Thursday se date kya tagi biyo 28 not 29 tai ko 29 20 ga 9 se le 29 September sigi numisi da akhona lobo matam da masi profit phangana ni khale be kai gino hai gadi sigi kano se 29 gi se ko hai ga lu ga tarak pa sai da ga taram jai be pung masing se yeng sira 5 minutes da lak se ko and go 29 da lak se 29 se le ko le 29 sida market ki movement se khara mathaka khalure amuk kum dhare adu nga sagi pung ko tara daina tara makhai wagi marak to swai de leire ko swai marak sida ise loksi le khala se ha 15 minutes da yimne no ado male oh hai 15 minutes se jai ko ado amu on tho roge sum thamage ado ina sida lawre khala si marak sida ko sigi marak sida ina low bai se line ma fa jing silake ko my price ado dum hela si basi line sida hai ko 37995 haidi 30 ge 8000 de lawre khala se 38000 de lawre adu ga numit sida ina pami se mathak lom da ka dare ko makharom da pami se 38000 sida plus 650 minus 650 ko 38,000 sida minus 650 adudi 34 ka 33 ka tabra 30 ga 8,000 sida minus 640 harasi ko 37,360 ko 30 ga 7,360 so the lady 360 kine aina pam dai se kaino hari but aina sigi sangon se nimit se date 29 sida aina kaigum sigi tres se lawram ba makharom da edi mathalom da haigal ga 600 ko around 600 kine ba makharom da kum 600 ne ado 630 40 nga sagi magi energy on gi di matungina sigi mafam se sigi line sigi makha da sigi below the expiry pi ba pam de ko mathak ta pi ba pam ado na sigi thrust da khona sigi se sagi short strangle se low ram ba matam da ai sida dum profit phangani sigi no mis kagi no ha ga de aina pamba market ki range manung da ma si expiry pi di ko simalai de se ai no ju jeng se sumaina mayam isa gi kano da na yeng biu ko ado amaga jeng ma ji ngan jeng am si sum ko 20 ga October 20 ga October next September 20 ga 9 ko 29 ju khon jeng gi bu ni ado di September 22 gi mu yeng se 22 22nd September da kada de again September 14 16 ada later ka 21 22 se le sum yeng sida de phajana 20 23 ne sidi 23 sida ga oira ma de phajana lawre ha ge tawne ado 22 du se lawi ko in khan bada yeng si ka 22 se le 22 से देखो कि 10:30 10 सागी रेंज सिदगी सिदा 10:30 लेरेगा 10 ले सिगी नुमि सिदि ngसागी aina hariba 10:30 gi matam sidi down da dum chale ko down da dum chale ado I soida 10:30 ko 10 to 10:30 hybrid market ki sidi jar hydra soida lekak to paringam di leiren ra to soida kya no 10:25 ni sida 10:30 ni
ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎꯗ ꯂꯧꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯄꯥꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯪꯒꯠꯂ ꯂꯧꯔꯁꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯧꯔꯁꯨ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯌꯤꯡ ꯇꯧꯔꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯝꯃꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯋꯦꯕ 22ꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ 23 ꯑꯁꯤꯐꯥꯎꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥꯅꯣ 40,750 ꯑꯗꯨꯗꯤ 41,000 ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯀꯥꯕꯗꯅ ꯀꯣ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯕꯗ 40,100 ꯀꯣ 40,100 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ 40,100 ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯦ 40,100 114 ꯍꯥꯏ ꯂꯧꯔꯒꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯊꯛꯇꯅ ꯀꯣ 41,300 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯧꯔꯗꯁꯨ 41,300 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯦꯠ 22nd ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜꯁꯦ ꯂꯧꯔꯝꯃꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯀꯨꯝꯊꯔꯝꯃꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯈꯠꯂꯨꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯝꯊꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯐꯝꯗꯅꯦꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡ 3ꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈꯤ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯗꯦ 2 ꯈꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯏꯔꯤ ꯃꯟꯊ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯗꯦꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅꯁꯨꯅꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯗꯦꯁꯦ 10 ꯌꯦꯡꯉꯨꯕ 10 ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯗꯦ ꯊꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 10 ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯗꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅꯣ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕ ꯅꯪ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇꯨꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕꯅꯣ ꯌꯦꯡꯅꯕꯩꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕꯗꯣ 22ꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 20 ꯗꯦꯠ 15ꯅꯦ 8ꯅꯦ 1ꯅꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯟ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ 1ꯗ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ 1 ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯋꯥꯟꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯣ ꯅꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯄꯨꯡ 10 ꯃꯈꯥꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯨꯡ 10 ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯡ 10 ꯃꯈꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯩ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯡ 10ꯗꯒꯤꯅ 10 ꯃꯈꯥꯏꯐꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯧꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯃꯟꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯃꯨꯞꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗ ꯇꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯂꯧꯔꯦ ꯗꯦꯠ 2ꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ 39,560ꯒ 8 ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ 600 ꯈꯛ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯁꯦ 600 ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯇꯧꯕꯗ 38,900 ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ 39,500 ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯇꯧꯔꯒꯦꯁꯦ 39,560 ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁ 600 ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯕ 38,960 ꯀꯣ 38,960 ꯑꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯒꯦ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯏꯔꯤ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎ ꯌꯧꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩ खितंग माइनस होएरगा नत्रगना लॉस खर होएरगा नत्रगना प्रॉफिट खजिक खतंग तौरकांदा बुक तौरम याइबको आइदि बाउंडरी यौरे हैन को अदुगा ngahaktang ga ngairamaga haigalaga swaida profit book se to tawbiramagadi adudi
profit fajana phangani sima ko the mathang ong gi draw tower gi market sima kharong kum bni ne ko okay mathang am mu jing sing ngasai gi 2nd September leire ate 1st September adu 8 September mu jing sing 8 September se tare ko ai sisi gi numis de lo di loss hoido male sidadi yara roi pra high ne ka khali siyo adu bu jingam si ko 8 September se koina pamido pung tara makhai 10 sidagi hore 10:30 soy bol leire ko ata center de lo receive sid 10 leire 10:30 ko sa de lo receive ya ko mem sida lo receive aina hoji lo ri ba trade se 39,942 ko mathak lom na ka khalak ko matam da plus 600 hapsen biro adudi 40,542 ko 40,542 on jo dari man 39,900 on the plus to ko 39,940 plus 600 am plus to 600 khatam 40,500 oi ko adu idi profit phangi 40,500 jawra gadi a mathak tani 40,500 choi da leire choi da okay adi market to yam pan ka garabra ha karam dare ma de sumtam na ka khaki bitu oirame ko si numit se profit dum lowi ko that one the the last natraga maya yoy the profit book to modi lowe hybrid man makha om da haidaraga touch to matam da tawraga di profit low dire ko ado khoi fail oi hen low sira success oi low sira fail oi low ro ko that at ki khoi success oi ado gi matung da that September ki date 15 namu jang ki 22 su success oi 29 su success oi khoi ko 15 je success oi bro oi w yang si date 15 se lai na ko akhalo se tare 10 dagina 10:30 10 krai de hore 10 sidagi hore 10:30 krai de lai re sida lai ko adu de sigi mayai choi sida lo si average de lo tho si adu de sisum date 16 lai re adu de sisum profession lo lo dra adu lo is 41,392 ne makhada minus 500 khatang to so 600 to so kanu da lai gare 40,000 se 400 lai re khalo 40,900 ko 40,900 hai re gadi soi da lai gare ba makhada soi da lai re ko si jorok ta bada ma se market se last pa ngai re su si de expiry pi gare ko do khoi na pung ahum da profit book to so se de soi da to du ni at low river ma pham de market se lai ni si de profit dum phadan low ni ko adu di khoi na jeng wa si da that one to profit dum low we have ai ko ngai da ga lai ba na tra ga han lo thom ma ga di the that one adu ga that at profit low re 15 low re 22 low re 29 low re ko handa ki hoji lai ba hayengi trade sim de khoi khangdari ya ko me adi khoi na trade taruk 1 ne 8 ne 15 ne 22 ne 29 ne trade manga khoi no ji yengba matam da trade mari di fajana success oi trade amadu khak kitang khak adi khoi da sayet na bukra thoi ba ko adi pura fail of dinate ma profit ti pirami aro bisu profit pi marakta magi boundary do touch tarupagi ki rega khoi na thado khaga di khangdre ko adu boundary touch tarup matam sida khoi na tawgadab se kari no hare gadi ko ngasai ma kai su ngai rega la amni na
बाउंड्री से फजन ब्रिक आउट पीरेगा मार्केट से मखाद कुमदरीगे हाँ थादों पीरुनको फजन ब्रिक आउट पीरम सी मतेक मांगदन कैसे मांग टच तौर ब्रिक आउट पीब है खरगदी प्रॉफिट लाक्तोने ब्रिक आउट पीग कुमरगन लॉस ने ब्रिक आउट फजन पीहलगा मौंग तान थोपना फैब मखाद अदो क्वेश्चन लेना ब्रो मैम यारी ब्रो वरी से कमेंट तौरीगे हयेंग ट्राई तौरसे हयेंग ट्राई तौरसे अदो सीसीडी 10:30 सिना चपचा मतम होइदौरी माले छ ओजा सिसे औ 10 to 10:30 से 10 to 10:30 10 to 10:30 की मरक खिरा लौब को 10 to 10:30 दे लौ से अदुगा मागी फंदी खितंग चावबनी को जेना हागिबदो आगी सिगी कनो दुगी मतुगिना 1.5 खरे हेने लगिबनी लौरिंग मु कुयरनि दुजा पनदा बिस्को द डिपोजिट सिगी ड्रेस में अदम मखोय अदम अयाम मतम सक्सेस होइगने ने लौइ कोय 90% दी मासे सक्सेस होइने खाले देखो न ट्रेड तरा लौबद अमगा फेल होइगद्रा फेल दुसु आदि प्रॉफिट पिरंगनी the market na magi one direction si da ko same direction da dum sakhraga de continue tawr ka da ne be gon de loss lak tu si ko adu magi any asida ko na kitang ka technical analysis ki nai na ba su lai ko market sin direction am da lai makhalom na kare na tra makhalom na kume hairaga di magi support zone natraga supply zone se kadai de lai ge support zone natraga supply zone se ai gi range ki manung de lai bra रेंज की मपान लेब्रा है कोई येंब मथौ ताई है सूब मैम से नईनमीनसी हयेंग 10:30 की 10 to 10:30 से लौगदब को कोई कनो मकई इन्वेस्टर है यारे ट्रेडर्स है यारे नत्रा जॉइन तौबिरो अदुगा पुन्ने लौमिनसी को आई थोइदोंना थबक इसिंग चतुब लेते जेंगमिनसे अखोई ओइबजाई पुंग अहुम मतुंगदको अखोई सिगी लाई हराउबसे हयेंग लो लोइरनेबा लाई हराउब लोइबदुगी ही लमजेन थानाबा लेबे तुरेंदको अदुदि इवनिंग दने अदुगी ममांग द ट्रेड लोइगरने आई सिदा फम्मगा लेबा नत्रगना स्वाइ सराउंडिंग लेगनी अतई मयामदी कमाई तौरीगे अइना सुम खोजेन ताबदा मी याम ता तादे सुबट्रगा मदन खतंग ताबरा सुबट्र नो इबेमगी कनो दो यूजर आईडी दो आई ngasa yu kino tawre loina loin tawrga loina kino taw ओ ओ याम फरे मेल दा लोइ लामेबा हो होय ngarang nan hangmo numitu da idi khangdamna magi idea do kudakta file tawraga ina 1.20 makha dong chatkhaba du sumu kudakta mu revise tawre aduga kudak thagalaga sim kino tawgine sim gimne okay ओ आईटीआर रिटर्न कनो अदुदी एफएनओ एक्टिवेट तौरमनी मसाना बाइटी को लोइन तawre अदिन मई तारे कम मागी कनो मागी अकाउंट जी हेजिंग बागी हाइरो अदुवेन तawge yamna ai kino sanine bam tawre dole ओ या खंगे नंगी दो ज्ञान ताई ने नंगी तो ने नेकेट पारेगा मदुदी हेजिंग तौगे तौबा ai equity da sum tawge tawwa ai gidena होय याय hedging da ek honge taw mai होय नंग अदुम सुम खगा पायरगा मवम दसु शेयर खगा तौ मासु हैनबा अदु माने मासु हैरादि मासु तौजनी केनो हजे होरेंगी वरी नतेदा सुम तम कोनगी वरी ओजरा मेसो कमाइन तो बिरिगे तारोजा तायोजा अखोइना हेजिंग तौबगी स्ट्राइक प्राइस खरा लौगिदना होय
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝ ꯆꯥꯕꯒꯤꯗ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯨ ꯃꯥꯟꯅꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯐꯥꯏꯒꯤ ꯆꯠꯂꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯗꯣ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊ꯭ꯔꯁꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯂꯧꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯗ ꯂꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔꯗ overnight lowbane ado sigi lowbasina khon MIS da lowba yai MIS da lowgdi tonga tonga lay oh hojiki akogi strike price support udana pirisida 38600 ni dana ko wajib da ho hoi akoina nan gi ingi so lowboda adu strike price oramadi hoi adu mangni oja na haijari se ko adu oja sida sesum yeng bi hai ki ko suppose ina sida sell tawgare khala se ba hanan already aige hanagi weekly hedging to the hojisu thadok tari adu laira kana sida overnight haraga normal de laiba ko sisina aige hanagi oidui ba aduga ngasi aina lawdiba thursday numite lawgadabudo adu overnight de lawbai mohta sida intraday de lawbiu be MIS da MIS da lawragadi ani se kano da akoi average tawra roiba tongan tongan laigani ba Like that. Ani se aina garang nahan ke. Naam se ama lawe boza. Hoi. Auki keno gi Straddle ama. Aduga na nahan gi hedging gi ama. Plus minus average log jilak pa ida. Average log sing gare hoi. Adu de aina khani gal oh ai log jing na khali ai yeng si market hanga na yam ma yam tong ma ma di tawrani. Oda ma se Ozagi hoi jo ozaro ji thengne rai do ozagi experience ne betra maduma oza sing na khoi trainer sing na tak pada yaw rai da ba pon ne ba so adana asagi market ta gi ju khoi ne learn tau du ba mayam ma lai hai je sum ba mayam sin loi madan su thengna grab ne ma se hanana adu khoi na ai gi si gi market kumadi Adagani. Kara gana khara phangba ya. Ka ba gidaro ozagi keno se. Ozam paya chikatje. Ai si number of load masing si buy ne hello re oza. Oh. Kai su kai di oza hayeng je. Buy ne hello ramina. Hayeng je hekta color asang green color ta hijila lo re ne. Ya hauga yenganda balance 96,000 minus lerame adagi aina as o magi si nangi premium du kai ga ma average logi or ma leda kala de ma hojik nyumida wa office ala kai yenganda na mo thado me moi explorer to 90 something budi leidi right positive amuk la me as pai waro ai khan bada de hayeng se market se opening se de up to so in tog do male ba kona tarak pe de khangdi ade aina male se ngasa gi si da koina sigi zone se ne bojing mana kana tawra mi se kum gai de ma ngarang adum kum gi bi yarab ne ba si se yam phajana yenga jek tere ko chawra pa mi jek si zone se Side mamang da su lame sida test tawra me ko sumaina ada ase mathak sidi amna pick pani to si swai jaga sini swai jaga sida mamang da suma sida first time try tawre ngamda na kum gare mathang sum ka re ngamda kum gare sum kum thok sin taw gare handa muk lai sida di khenari se kaino ha ga di mamang da di lakpaga thengbuga tagibni amung lae thengna bidu butagre amathang lae tas tormung tagibni ko handakidi tas tormaga tagibna te buyer sing sila nafu da pukhana ba kanno honari ba sida ko ma sida tage di sigi taw sum kungi bi yaramni ado amuka su lai khallaga amusu try taw amusu kumba sa hanjin try taw ri ma se pukhar ke kaigumba sidagi thugara kara agadi ko akhoi da lakti ba gap se ko sigi gap se mention duri ba हम चाव बंग गया si mention bagi post the markets ne laga di adu di
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯕꯥꯏꯗ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯒꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯗꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯅꯝꯃꯤꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯚꯔꯅꯥꯏꯠꯇ ꯍꯦꯖꯤꯡ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯣꯚꯔꯅꯥꯏꯠꯇ ꯂꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯝꯕꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗꯗꯤ ꯃꯊꯥꯗꯤ ꯁꯥꯗꯤ ꯁꯥꯕꯅꯦꯍꯦ ꯈꯜꯂꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕꯅꯦꯕ ꯇꯧꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯦ ꯏꯁꯦ ꯍꯦꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯊꯛꯇꯕꯨ ꯀꯥꯔꯁꯨ ꯃꯈꯥꯗꯕꯨ ꯀꯨꯝꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯥꯒꯦꯔ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯁꯤꯅꯦ ꯃꯨꯞꯇꯣ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯅꯔꯤꯒꯦ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯡꯒꯟꯒꯤꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯦꯡꯉꯤꯗꯣ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯅꯤꯅꯦ ꯀꯣꯜ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯀꯣ ꯔꯦꯟꯖꯇꯨꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯧꯕ ꯔꯦꯟꯖꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯥꯒꯦꯔꯥ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯨꯝꯒꯦꯔꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯦꯕ ꯔꯦꯟꯖ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯕꯥꯌꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯕꯥꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄ꯭रीमियम ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯔꯦꯟꯖꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯔꯛꯑꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯔꯦꯟꯖꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯔꯛꯑꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯝꯗꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜꯁꯦ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯄꯥꯟꯗꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒ ꯕꯤꯒꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯕꯗꯣ 3500ꯀꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯕꯥꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯒꯜꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯂꯧꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯅꯦꯕ 1 ꯗꯦꯗ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ 1 ꯗꯦꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ngasi losi lamdai da hayeng se gap up gap down lakpa yai haibagi chance yengbagi lawam ge haragana long straddle da lawram ba ko ina khambada nahan akhoi wari habe sagi baga madan dum loksin lamba male ha MISP 1 day gidra ko na ama long stand ama ta kido ama 3500 kido oh nate MIS nate 1 week kida 1 week over 2 week over 3 weeks over ning apambani 1 week kida ne 3500 oh man 1 week kida ne ado kano se yam sangi ba makhai gi ai gi range sigi range se ko ai gi loss ki zone do ado kha he na chau thore expiry date se na lap thoi ba makhai expiry date se naksil lai makhai gi ai gi sigi loss ki zone se pixel lai to ado ai lai ai hanjara ina ai je nungdang thamun wa ju sa lai tham dau le mai haina ba ya do ba lai bani na ai na net ket ta wa je marak ta kai ga tong ni sumaina 3500 500 ka risk tham do ki da mina sing kontrani fu da risk tham ko do di ma kan lam ti ma mu yawi to ma to ngi okay adu di okay nang na numidang da doina thambagi jenge haraga dina sidda thamugan ama kano da tham long straddle haina lei ko ai jeng hangi sidai se long straddle ne ko straddle sina na khre lai sina at the money da ani mak buy taw dui ne ba at the money sida ani mak buy taw dui ne aduga
nangi profit unlimited ni aduga nangi loss na 12,000 sini ngasai nangna piriba profit pull up sini 12,000 se karamba matamda loss oigani hai kanda expiry oiba matamda sigi manung sida pull up loss oigaraba aidi sigi marak khona pamdaba jaga ste expiry oigaragadi ko adai matamda nan loss oigani ngasai gi kanosi adu sidai khare haigalaga natraga handaraga expiry piragadi adu sumu oiroi aina lawriba at the money point se sida chap chana expiry piba matamda sigi 12,980 as a loss oigani adu bukoi kanba ngambagi chance phangani ko aduga sigi long straddle se sigi khwaidagi magi phaba concept ne kaino gidi ngasi market se ngasagi yamag ma se yam kana na bu hona rame ko hona rame natraga na khogi chart pattern na madama se ko breakout p na bu hona na breakout p ba horoko matam da market se loising gare khalase aina khale ba hayang di market se fadana adi gap up to open to go dore natraga gap down to open to go dore khalase adugi numito adu da koi pung ahum ga minute tranga da gina pung ahum makhai ba gi marak se sida sigi strategy se lawa thajilla thanamba ko next day the magi profit to phangbai chance to wangi adi market to na gap up na gap down open to ra ga he ko adi sida lai ba magi range se kano khota ne ba 900 buki sang ne ko 900 buki 1000 haro ne 1000 gi sang ne 1000 gi sang de lak ba sida market se 1000 gi range size se mathak ta 500 makha da 500 ne ba sagi aina lawgari ba sigi jaga da gi mathak ta 500 to open 500 gi mathak to open tawra ga di bank nifty di adum yawi dana 500 above sidi adum gap up to di ma de open sum yam tawe ko 500 mathak sida ma na gap up se ka khala open tawra ga di profit dum hawra ne 500 gi makha da tara ga tawra su profit la ne adu dagi hena 1000 points ta ga gap up tawra ga open ga tawra di adu di profit fadan lawra ne okay adu sugumbai strategy se sigi khwaidagi chanaba matam ko magi suitable time se kadai do ge ha kan da khogi handaki tawgiba Russia ga ada Ukraine ga gi waram tawgiba matam do market to mayam na su uri du ne karam mong de lagi bano uchek pai bo do na phan pa puchung song dra mathak do song khan makha da song da natra adai matam da khoi na nuti gi evening da pung ahum ga min tranga dai na ahum khai ba gi marak sida hari ba kano se sum apply to sum thamamaga profit dum phanam lo ya bi chance phangani Fadi ma'am ngasidi sa de loisila siro ko mang farase aduga hayengi kana do mu hayeng mu ngai minase